Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha izindaba ezingena njengamanje eziveza ukuthi umshayeli-ke wemoto usedubule wabulala-ke umsolwa oyedwa kwabane phana-ke eThekwini-ke eClaywood. Kanti-ke owesibili-ke wengane zawethu udubuleke kanzima njengoba-ke esesibhedlela engaphasi kwalokhu qapho lwamaphoyisa. Bafowethu impela phamba seligibele lolu daba ngicela baniqale nginibingelele. Kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje uma usuqala ungane i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khona sithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona lapha izindaba-ke ezingena njengamanje eziveza ukuthi umshayeli-ke wemoto usedubule wabulala-ke umsolwa oyedwa kwabane phana-ke eThekwini-ke eClaywood. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke nomsolwa wesibili uthole ukudubuleka kanzima kusona lesigameko njengoba-ke ephuthunyiswe-ke esibhedlela-ke ngaphasi kwalokhu qapho lwamaphoyisa. Bafowethu impela kuyavela ukuthi bona-ke labalisa-ke abane-ke bebehlomile njengoba-ke baqonda yena kumshayeli-ke wemoto-ke bezombamba-ke inkunzi. Kanti-ke bafowethu impela-ke bebesebefuna-ke yona-ke imali-ke ngodle kuyena-ke lo wesilisa-ke obeshayela yona-ke le moto. Hayi-ke bafowethu impela-ke yena-ke lo wesilisa uthema ethi tshiqe wabona-ke ikhosti-ke ilahlile lo obephethe-ke sona-ke isibhamu. Yeyi impela-ke wabeke sisithatha-ke wabeke esesikhomba-ke kubona. Yeyi bafowethu-ke impela-ke bese sokuphangalala-ke umsolwa-ke oyedwa-ke kanti-ke owesibili-ke walimala kanzima kwazi ukuthi-ke impela-ke ababili-ke bacela-ke empunzini-ke badla-ke phansi ingangoba-ke impela-ke namanje-ke bagcwele-ke amathafa. Bafowethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke besiniphathele zona ezenzeke phana-ke eThekwini-ke eClaywood osukwini-ke lanamhlanje. Thina-ke siMbuso City MTV bafowethu sithi njalo-ke sehle ngobonda idibane kuyona ividiyo elandelayo.